Lero bo konjumene kuniti tabo boyan kwa toene kilente to cheweru thamo ajabitawa mutembe yedwane. Rawari MCA wankuene ni kiburuguna idrita itaria mawaya yankubu witi yankade ya municipality akiwa na mawaya yangia kedira kiyene ni wakere kiri mubango yoku kende ni Aweru TV ni kinatariti kuri na mitaratara runguro dirikare ya county ya Meru lakini mbunge wantere ukenda kuona mbesa ati otira mitaratara mwanya ni kwedira hititho na mbere ndene ya muciu kende wethira yukira kinyankuluki na kureta uguni kiri akari bantereu cia Southiment. Bere mancho keria mto bataita community nkatho igweta nabo mwanka bagetikire municipality kambuge rutero ataita iyo ni patron otaita community na ni bombete gwika mbere na ndabongoza through devices mwanka twana municipality na still no uni ndari umore oregete municipality nondora kuri leadership rero itenda kwaka community na interest ya community beja kuhama manto yaba kuthugania bebo bongwa bati nchokerie mutuma nto ithinki ankatho akweja atumire different approach na community priority na bathikira as reverend as arinda na antobau bauga gwatwika manto yaja ono wejita 1973 municipality turetwanenkanire nonto manto yara baugire aboririe ojaki iyo bukwenda auga ajukia banenkane na staff ewe anto ba rants na minister o department you bonde ba karandi twathithia several meetings na surveyors be jabonu about boundaries na baugora bakwenda na twambandika katiba yao na Governor Nanibui neja tariki 17 December na arauti municipality chata erere merete bameariria betikaniria nejo kwa yeje kuruku assembly na ya adapted bugia mwankaza aikuma to kuruke municipality jo tukethera tukiona o milioni gana mwanka cha World Bank na tukia tu control our local correction revenue ile katumerwa within municipality Jwankobo na mbugi yake gukurukia municipality that week muruke jwa kurukia thirikari ya twere over 246 million chanjira Jwankobo itwa 3 km na nusu kilomita ya jano metro tero metongo na contractor bero batume ya advertise na beja site kwa nande ile tendering process na mbeche ilo na ekambire kuthithio anytime kwa ukia jotaga mwezi jomwe nyume kwa ya kuona municipality kio tuona na itu expect another day million nchoke mbuge MP wetu na chokere Dr. Mwiti na ugira na tuchwirite another 6 billion kuma kia World Bank chia roje na sewerage ile ga installed rutero ankobo na kila gieteri ni approve municipality kwa bati tuona mbecha bati na ku World Bank bati finance etena municipality so ingwete KMP wetu ajuki kia aikianyo mwere nonto yendo to promise sewerage system ikatha etayari na nchoke mbugibo ya nyakire itumurunge na geretie nonto dumping site itugurite tayari rotere rwasiwe mundo wasiwe system ijuguri tayari kwa mrande nkobukira kiro ikuthithia nchoke mbuge o muruke jojo leo ngaba na ntoithinki ana toetembe acha ku fence stadium enkobo ira yenderete tenda ni vivitwe na contract abikwethe site ina I think mheshimiwa wetu Makasi Utariku de barai Mombasa barabiri kweja kwando over the site na nchoke mbuginya to kwa municipality mweri within a month to I think anara tumire contractors na minister na eja koraunch bioro bya Nkobo ara kwa Mutumba na offices na tumeze contract onge to mwikia Nkobo thokone
through mheshimiwa wetu Makasi open air market kumiripia kaire onda na gwikira stima. So we are seeing the result. Na kira nkwira antu betu mwanga na haru miundera yetu etare na value ureta na munda jwe worth milioni 5 ukaya wa banki milioni 2 batyo mwanga na haru miunda yetu igwitia value nonto kiatha in municipality valuation irigo kona nde waikagia munda ya ekemwa ya jwa kwanka ya 20 million kwa unande value nirejere 80 na inkwana nande antu betu bagatonga kwa uo kumbana na haru mwanga yuma kwana anjirengi. Minista wa karibu ndene na wathani wa matura Kipchumba Murkomen nethirite kinyantere chia Kapenguria West Pokot kururi mutaratara yo ciandikithia boy band ya kere. Murkomen na uritie tubatie kire siasa nteto na kinyaki wa Kenya rena kio tuke kwithira bakiwa tira kibande kenda kwithira baitethia uturone bo. Na watu wote wameumia kwa miaka mingi kwa sababu hata sheria iliwekwa kwamba hao watu wasipewe ID mpaka wafanyiwe vetting. So maswali hapa ilikuwa ni mingi kuliko ya clinic. Nauliza baba yako ni nani, alitokea wapi, wewe ni Pokoti ya Kenya ama Pokoti ya Uganda. Maswali mingi yenye haiwezi saidia kitu. Rais juzi alisema border counties zote kutoka hapa Pokot kwenda Trans Nzoia, kwenda Bungoma, kwenda Busia, kuelekea Siaya, kwenda huko Homa Bay, kuingia Migori, kwenda Narok, kwenda Kajiado, kwenda Taita Taveta, kuingia Kwale na ipige kona tena ikuje Lamu namna hiyo mpaka hapa. Alisema hizo ni county nyingi sana. It does not deserve kuumiza wa Kenya kusema counties hizo zote yenye imezunguka Kenya pamoja na yenye iko ndani kama Samburu na Baringo kwa mfano na hata Isiolo wote walikuwa wamechumuishwa. Zaidi ya counties karibu 20 watu walikuwa wanaulizwa maswali mingi kabla hawajapewa ID. Rais alipoingia akatangaza uhuru wa hizo counties, kila mtu apewe ID yake bila kuulizwa maswali mengi ambayo yalikuwa naulizwa. Na akasema kila Mkenya aulizwe swali sawa kwa Kenya nzima. Na msiingie kwa hii porojo ati ni ID peke yake ni ya kupigia kura. Hapana. ID ni ya kupata SHA. ID ni ya kulipa wazee wenye wamezeeka wapate ile malipo yao. ID ndio inakusaidia kuwe na M-Pesa yako. So hakuna vile tutakataza Wakenya wote services because hatujapewa ID. What we are doing here is to facilitate a common citizen of Kenya to get basic services by getting the right documentation yenye itamsaidia. So hao watu karibu 1,100 ambao hawana ID kwa West Pokot tunataka tuwafikie. Alafu sasa ikiisha hao watu pia wapate nafasi ya kwenda kuregister wakuwe wapiga kura mwaka kesho. Akari nkoloki ya maana ya dhatu kuma ntirimiti wondine ya kisimane ba mukirite otethio buichui bianguko Kimero na kinya mbeu seskuma na nyanichia kinende kenda utira nende bakuyika urimi boki Kimero batika unganina ndawa cia chombabo nikenda utira nende birabi ukinya methene yo bitiunganitwe na ndawa i bitabekiro watine bomberimo yonto ya kansa gakimutegi aina ntetoi iri njira imwe ya gutigira mukari wa gisima na gukira. Morris Nchanano ori mutongoria kuma Kisima na ambirite mubango wa kunenkanira nguku kiri ikundi mwanya mwanya na memba bagaciarithia nguku ino na nyumani akaruta gicunji gia 10 kiri muturi uro atari gikundi-ini iri njira imwe ya kuringana njeki na imubango ora kinyithitie ntere ntirimiti nyuma ya kuthiuruka kiri ntura mwanya mwanya cia Kisima aria ntunkurukia 200 bagunikite na nguku ino. Murandi jojo tuturetete ntura ntirimiti itwambiritie ntura ingi cia Kisima ward itwithirite twambiritie murandi jojo nyuma miaka 3 ithiri tugaitana antu uria nguku imwe kana ijiri ciumba gutethi gachincha maisha jaku riria twambiririe murandi jojo ntura iria ingi cia naria Kisima na ngari ntari twabaitana na tuona murandi jojo ijo gukura ntura iria cia Kisima na arua twinthukia ithatu twa muntu nguku na arua tumwitana tukamwira nguku ije twakwa nuntu teka twa ija gukwa charity ni empowerment gukuthithiria nguku ije na guciarithania
nyume mwaka jumwe nyume mieri 6 kiria kethire chiere ukanenkera muturi oku amwe na kunenkanira nguku Morris na kurutana antu kurutha kitchen garden kingo bebukana na mirimo ta ya kansa nuntu bokumania na ndawa iri kubwirira into ta skuma kana spinach itwithirite twina thina cia mirimo mono ja kansa murandi jo twita tukahaba mbegu certified since yo jairia bona tukabaitana ne ata bombo yo chumithia na bagachire organically batio tumira ndawa ikenda twita tukenia ya thina iji imubangoro wa mukirito na gikeno kinene muno ya Kariban Trinity itwigite tukenete muno ja community nuntu magita jara tuturite tutona murandi jajojo lakini thaiti tukenete muno nuntu antu betu ibagunikite bakwana na nguku kire atongeria bau bangi baraba kwenda kura baraba tari na baraba tetari baraba ritene na baraba teitene itukuromba pathikane community barikane ate kure antu bakwenda maendeleo kama ikuku nikienda nizalishe itakuja isaidia wengine wengi nikikuja nikipeana venye tuliambia na mzungu chukua kuku moja pea mwingine mbegu nazo za skuma na spinach zitasaidia juu zitapunguza ugonjwa hii ya kansa mimi nitajipandia skuma zangu nikule bila kuleta ugonjwa ngogoje wabiana toka members bangi mbemeri tandazo toka members na iga tuthathia kinya tukuria ginkara na mbi na kwa tugeta na mbere cio gucerete no moge guthie kure kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera ndeto cia weru ni ukambitaga ki Mutegi otonekanya kunoka inchokerete na ndeto ingi Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV, entertainment for everybody. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana na bongi kinyabure ku aja Meru njona harwa tukuthongomia na magurija te kuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwanka nthiguro yonthe yuge ebae turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alhamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka the mwana nusu ciogoro na chiontuko cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka the mwana nusu ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya ndagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito ndagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama. CEO MD of the year, the winner, Dr. Benjamin Ikenye. Jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujokane bwa January 2026 ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719 223 223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence.
Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyangia na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kanano kwenda gwekira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Wazazi, mnashangaa mtawapeleka wapi watoto wenu kwa kutopata grade mlizotarajia katika mtihani wa KCSE? Msihofu tena. PMTI iko hapa kuhakikisha ndoto zao zinatimia. Msijali itakavyowezekana. Hapa PMTI tunawapa mafunzo wanafunzi wetu kuhakikisha wanafikia ujuzi wa hali ya juu wa kihotelia unaowapa ajira humu nchini na kimataifa. Njoo maalum pamoja na kozi mbalimbali ambazo hazikuundi tu ukawa kimataifa, lakini pia ukalipo kwa madola. Tutembelea afisi Nkobo ilipo hoteli ya Heritage, tukupe mwelekeo kitaaluma bure bilashi. Pia unaweza kutupigia simu kwa nambari 0706 590 366. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. kuri na mantu kathumba rungura watho bwa habaniria zen Cities Act jara yendekithitio kuingwa mbere ya tauni witia nkathi ya gutuika city amuna kwithirwa ina mung'ana yuantu 250 kiuria ni ri Meru ni ukinyaniria mendekithia na kwithirwa etira ingere thirikari ya Meru ni ate kubanga ni kendo ukinyaniria mantu ya kene chunchi kebile kerono romwanya kiroto ke Meru City ureteri ni Ntinyari Kinywa. Kirege tunte kia mbere gia ntuku yegoro ni ndirakumenyithire kaumo ga kiroto kia Meru City
Noge kamatete na nikinontu thirikari ciumite gutigira kiroto giki gigukinyanira. Narua kiri gicunjĩ gĩkĩ kĩa biĩrĩ turika siasa na nguto nthi turania kiuria kira nikio gikinene na kia bataburu na kio nire Meru ne kuingia daraja kuendeka kienda gutwikithwa city. Katwanjire na mung'ana Joanto pamwe bariuga mutindo jotiumba buru kuona antu 250 baraba kuendeka kuringana na watho bwa Urban Areas and Cities Act. Population mutindo mongada hii is less than 100,000. Ibaka imono. It will qualify. On that basis alone. City ikethirwa ina the entire northiment. The entire northiment means we have to ina wondi thano. Then wondi thano hii to ina antu nguruki 200,000. Uthundhuria na buburi ugatea. Kuringana na Kenya National Bureau of Statistics, northiment yonthe kiri utarani wa 2019 yari na antu 177 aki ende turikane utarani bobo bwathithikire miaka 6 mithiru kwou kuri na umbani bunene bwantu baba kwithirwo bwongerekete. Kiuria kiria gikuthingatira ni ri gukethirwo antu bate kung'ana baraba kuendekare gakiroto kia Meru City kiumba kugwa. Watho bwa Urban Areas and Cities Act ibugucokia kiuria giki kiri gacunjĩ ka 5 ijiri arabo kuga kinya tauni ikaremwa kuingia jamoja jaraja kuendeka no yewe gitio ya city status kethira kuri na itumi bingi biri tonkuruke. Bunge burabo kuendeka ni integrated development plan kana mubango jo kuonania ura tauni bangi no rega akura. Kinya kethira mubango jojo ijo akurukirwe na joreo nijo kwirikanita kajo tethingatairwa. About the planning in Meru, the mwisho ya the Meru ya municipality. Now, for instance, industry oil na leki ibo itindera kwa Meru Central Dairy. Hiyo area industrial. But yo taka antuko inande it was abandoned. Na mtu aka a factory or an industry or alaka alwania. Wataka mkutano kwena factories. Kinya ketho kwa kiongo kwena factories. Uteke ntukithinga twa mutindo. Tukiaraniria na rwangi rwo bangania ibetikirite kuri no batu bagutegera kairi mubango jojo na gutigira nijo kuthingatirwa uria kubatere. The current integrated urban development plan, the zones, key zones are captured, for instance, still low density. And of course, tina controlled plan na tugeja Milimani, Kenoru, for instance. Na the plan is actually due for a midterm review. To review that during the midterm review, we'll be able to address now some of these challenges, like now maybe revise some of these controlled plans that were previously set. Yeah, I think that's it. Tukiumaruka kiri mung'ana Joanto no bangane bwa tauni gatutonya kiri motungata jagitume. Watho bwa Urban Areas and Cities Act ni bwandikite motungata nkurukia 30 jara no mwanka tauni ithiro yagirithitie kenda kubwira city status. Endekire ripoti eje mbitikiria tumurika motungata ja makai yake jara ni jagitumi nkuruki twanjiritie na roje. Twina challenge nene muno on matters water. I've been one person who complained ita muno mantu aroje no to mistake ire dithikire. Roji rwa municipality rwathithitwe the year 2000. That the time that rwathithitwe in Japan. Ndio bathithitwe and design ire thithitwe go to serve. No me design yawe thithitwe for 10 years. Nandi ebati kwa improved by 2010. We've added more connections to people. We've connected 7 times. Yantu baba connect kiroji rwa mewas more than available resource area hiyo. It is a big problem na antijina atadhine we kadhura, lakini as much as itukuwa together as city na I am 100% supporting that one. Ikedho ina dhine nene mono, especially tukeja kwithura city narua with the kind of connection ya rujura tu inaru. Nunte can tell you we won't be able to manage together a lashon newa. Taitu ina lashon ne 3 times a week. Kintuko mugwanja twithara roje buga ntukuijire. Kiri roje thirikari ya Meru nitikiritie ni uma kuri na thina indi bakiuga kuri na mubango jiroja gutigira thina je ni gukinya muthia.
For Roje, kwina the Department of Water, they have actually built doing another pipeline. They are doing another pipeline in Roje through Mewas. So water supply Meru is also being taken care of. Kuri na untu bungi burabu ithirito bukiretanga na kanyuene kababa ingi. Untu bubu na buni utungata bwa sewage irani kingi kirano mwanka kithirwa kirio kenda town yethua city. Kwa takatane mutindo wa sewage system wira tueneo ni RCBD na yaki na in the 60s and 70s. Ituomba kinya kwa andu waste, sewage waste ya CBD. Last year, sewage yetu ora Kathita utuko. Kathita river nande atukaneo the sewage disposal system ya mutindo Meru town. Mwanka finally aturetere kotini through party members tutongeretwo ni muntu wetawa Mugambi Manyara to get orders to stop the governor kutora waste sewage ndene Kathita nontu Kathita igakunywa na ntu bogaiti na ntu bau it is completely inhuman kubathura sewage utuko. Kiribubu na wegavana Mutuma Ntoithingia na inyirite gwikinya muthia mwaka juju murandi jura jwitite na mbere jwa sewage gakoromwo nejo kethirwa jo gukinyanira na Meru yebane na thineje buru na ntwire imbethirite ngesukuma muno His Excellency the President na aka promise a number of times that the 1.4 billion sewerage project that was there nekinyite kurita sewage here in this city Koita ponds iraciega koromone see and drained to Rwanyange where the system our drainage ponds are nekinyete 75% complete na contractor ora withirite na this tender na engirwe last month na nende twina another contractor ora wijite kuthiria that drainage system, so all that is taken care of. Mbue ruwa muno, maybe God willing within this year tukaibua kana tukethira tuke nenkairwa the complete project ya sewer system ya Meru City. Mabomanto ni atiri kinya Meru kaethwa city maukune gukagothio na mutemo jwa city kethira mantu jamoja gitumi jatamba gutegerwa mbere na jo mantu jaja ni amwe na woja ni bobwega baruko mutaratara jo muri kujwa kurwana mitino ya mwanki na kinya city mochari ya gweka mirira etikuirite sibitari. Nimemwambia lazima turudie kama zamani vile tulikuwa naye dustbins in each and every biashara, kila biashara ikuwe na dustbins, pia ikuwe kwa manyumba ndio watu wasitupe ghasia. So cleanliness will be very important for a city. Zile tulikuwa naye wakati wa municipal council 207 nikiwa councillor, tulikuwa na about 4-5 fire engines zile tulikuwa patiwa as a donation, lakini kwa saa hii those fire engines are not there, so hatuwezi kutarajia tupate tu donations. Tunafaa tununue, na governor ameniahidi when I spoke to him kabla ya wiki tatu wakati kulikuwa na moto prison, ameniahidi kwamba watapeleka hiyo mswada county assembly ipitishwe, because city haiwezi kukua bila proper working fire station. So watanunua fire engines ndio na zile ziko mbaya watazitengeneza. Thai polisi waikaya mire yao level 5
nande na level 5 ni utata na ntu batena mochari gungana. So we need to afford to do a mochari yetu ya tauni ya Meru. Na nande kiuria ni ri Meru kweli ri tayari kana tubati kwamba kwerekane jaja jonthe jara kwendeka na jara tona ni jagwitia ngugi nene ukorirwo kugwatanira na uni tinyari Kenya ntuku ya rujo kiri gicunji kia bithato na kia muthia kia ripoti eje ya mwanya. Muthia nteto cia Weru thaa mwanja tana mbere kurumira mipango engi ya Weru TV. AJ